Nye medibe ma fonu chonti egba fetanya nye subɔsubɔ ƒe dzixɔse. Ne be subɔsubɔ ƒe dzixɔse ale kame ɖe atsɔ ase gɔmee o. Subɔsubɔ ƒe dzixɔse ko nye be subɔsubɔwo le vovovovovovovovo. Kristo subɔsubɔ la subɔsubɔ nye le ɖokui si. Etrɔ subɔsubɔ la subɔsubɔ nye le ɖokui si. Kremo subɔsubɔ la subɔsubɔ nye le ɖokui si. Le Ghana ƒe sekɔnuɔnu la subɔsubɔ ame etɔ̃ ye dukɔ xɔ deme. Kristo subɔsubɔ, klemo alo islami subɔsubɔ hekpe ɖe traditional alo xixeme miagblẽ nenema alo trɔsubɔsubɔ leke mi yɔnɛ le mia de ye nye nenema gake megbegbe miakpɔ subɔsubɔ mawo ɖe nukae blawo katã ɖekae ye nuka le be wo katã woawɔ hafi woƒe subɔsubɔ na de blibo. Subɔsubɔ le akpa eve. Nu bubuwo ƒe subɔsubɔwo le ŋutilã nu eye gbɔgbɔme ƒe subɔsubɔwo le. Ne mi kplɔ traditional trɔsubɔsubɔ kple Kristo subɔsubɔ hekpe ɖe Islami subɔsubɔ hã gbɔgbɔme kpadzi le nɛ hafi ŋutilã me kpadzi hã le nɛ. Subɔsubɔwo katã la woxɔ Mawu dzi se. Yehowa dziƒoʋĩtɔa wo katã woxɔe se be Mawua ye wɔ mi eye subɔsubɔ katã wotu ta egbɔ. Gake le go bubu me ne ɖe míagblɔ be subɔsubɔ ma me nɔlawo katã wole wɔwɔm ɖe ale ke Mawu ŋutɔ ɖo subɔsubɔ gɔme anyia. Eye ma tsɔ akplẽ te Mawu dziƒoʋĩtɔ ke mi katã mi xɔ se be ye wɔ mia. Ye ɖo subɔsubɔ gɔme anyi. Alabe ebe mi subɔ ye Mawu. Ye mɔ ye dzi wòdi be mi subɔ Yehowa dziƒoʋĩtɔ la tɔ efie mi ede ɖe anyi le ife ŋɔŋlɔ kɔkɔe la me mi kpɔ. Yes, ame bubuwo woade ŋlɔ agbalẽ vovovo tso woƒe subɔsubɔ ŋuti ye. Kaka leke wotsɔ te nu tu Yehowa o. Ta ne míaxlẽ nane le Mose ƒe agbalẽ evelia etabla eve kpukpui gbã va se ɖe atɔ̃lia. Edze míakpɔ ale ke Mawu tsɔ ɖo wo subɔsubɔ gɔme anyi ye nu wòdi be mi wɔ. Mose ƒe agbalẽ evelia etabla eve kpukpui gbã heyi abe eye Mawu to nya siawo katã bena nyee nye Yehowa wò Mawu si kplɔ to kluvinyenye ƒe me le Egiptenyigba dzi. Mawu bubu aɖeke meganɔ asiwò kpe ɖe ŋunye o. Megawɔ lãgba aɖeke na ɖokuiwò o. Megawɔ nu siwo le dziƒo alo nu siwo le anyigba dzi alo nu siwo le tsime le anyigba te la ƒe nɔnɔme o. Megade ta agu na wo o eye megasubɔ wo o elabena nye Yehowa wò Mawu la Mawu ʋãŋue menye. Bibla le gbɔgblɔ be Mawu yi ke wòne xɔse abe trɔsubɔla ne. Mawu yi ke dzi nye ame xɔse abe kristotɔwo ne. Mawu yi ke dzi ame ɖe xɔse abe islami ne alo klemotɔ ne. Abe mi gawɔ Mawu bubu aɖeke kpe ɖe ye ŋuti mi gasubɔ naneke o. Enu ye wɔ, enu ye le tɔ me, enu ye le dziƒoa te, enu ye le tsi mea, mi gasubɔ ɖeke kpe ɖe ye ŋuti o. Ta Mawu yi ke nye kplo mi xɔ dzi se be ye nye Mawu yi ke wɔ mi wòle miasubɔ abe mi gasubɔ naneke kpe ɖe ye ŋuti o. Ale be ne mi yi edzia le Yohanes ƒe agbalẽ eta wɔme etɔ̃ kpukpui Yohanes eta tɔ ne mi xlẽ kpukpui ame wuiade. Ele nya aɖe gblɔ le gama. Medi miakpɔ ale yi ke Mawu ŋutɔ tsɔ ɖo subɔsubɔ gɔme anyi. Ne miakpɔ ɖa le Yevugbe ma wobe John 3:16. John 3:16.
ala gbogbomba ala bana ala gbegbe ma wonlo akikia me bana wo choye ntofo tanu vi hana bana masia masi kwaji sanala mala chochroga o kabo akwa agbemavo ala bana mawuma do viade kaka me bana wa drovo nu kaka me o kabo mba wa de kaka me to eyamaji mawi kenya plomi Xɔse yo be mi ka subon bubu are kekpere yentiwa mawi ye chofie madora bede mi subo ye to ye zimaji ye madoro la be fine na ba mare la trosubo alo la subɔsubɔ bubu ademe eyike na la subɔsubɔ mamanya kaka maula gbogblo na nyekplo egbie bede mi subo ye to Kristo maji tanebe mi subo ye to Kristo jila mi akpo agbe nka gblɔ mele no ndeyo to ko di ma tegbe de ji no bala Kristo subɔsubɔ ma no me la agbe ma le asiwo ye ne bi gakhle mal ko fa gbale etawa me wi ade ne mi khle cho kpukui wa me mako etawi ade Marco tawia de nemi kleya aba kami gei da glona apa nusola o bana Mark chapter 15 Marco tawia de Marco tawia de nemi pokukwi ada aba kukwi ato hai ana oglomba ayo oglona o bana mi gei da kaka me la me kata me mi degbefa nyanwiela na amewo kata amasika Xɔse eye wo de mawu chita ne la wa xwede agbe ka amasika ma Xɔse o la wa bu fun jesisia wa la kpla mesi o Xɔse la do le nyanko la me wa nya gbogbovo adogui eye wa fonu kple adeyeye wo wa le dawo eye na wo no nunu ame ha mele wo siga o wa cho wo fe asio ado dolela oji eye wo fe la ma ase bibla me mi de ke be na mi adegbe panyala amese me ka Xɔse no de ma wo chitane Yesu fonu magbe ma wo be Yesu oji ko emi asubo ya toe e Yesu la gbogbo mela amese me ka xɔ ye ji se to ma wo fa nyamala o mo abufo ka bo wa khwera agbe ma unya mamleto ike ma khrele akpaye menye be nyadede fia etabla vevo deke yevo be Revelation chapter number 21 mi akhle pipi wa ma dre alo pipi wa ma dre hey ala gbogblomba amasika duji la anyi nu sia wo fa dome manya ava mawu eye ha anya vinye ka vovo no to kple jima Xɔse to kple fowalawo kple hlodolawo kple matrewolawo kple afakalawo kple trosubɔlawo kple aƒatsokalawo katala wakpo to gomele tasi le bibim kple dzo kpakple dzokpe la me esia nye ku evelia nu ka gblɔ Biblia lo Biblia le gbɔgblɔ me de nebe mi doji eye mi subo ye mawu tso Kristo dzi la abe mi azu dziɖulawo ke ame yiwo yi ke woanye matrewɔlawo ahasitɔwo afakalawo trɔsubɔlawo la woakpɔ wo tɔgome le dzota la me ye wo Xɔse nye be yasubɔ mawu to legba dzi yasubɔ mawu to atikple kpe dzi yasubɔ mawu to ega dzi abe ne va mi de nu to ma la amado fa troika alo nioji bo yo le mawu gbagbe subo to enye da o chon ko ne be vodu da elo ya na le tome amado be yo le mawu subo to eloji amado be yo le mawu subo to anyi oni anyi bis anyi ke nani chiminunu la amado be yo le mawu subo to ji o chon ko ne be kaja ne ide India enyi ka du mi le enyi la yika dumio mi la ge ka fra na mo tro magba machichi ojo na ma ba plenya va une kuwa
India enye mawu subomo nenchwe mu yenye tro subomo lele India nyiade na trama ko no ava na yemaga to afere ko na ba soft on no akoye tro nya ga mare na subo ha no kamedi maglo neide abluduoma atoro le gama adewule mala nyanyele niwe dibiase atoro le gama nyoto ba ekpelenku adewu ado na kpola lolowu atagba adewu ado lolowu amgbeto fe dome wo subo black pa obomolien la le tola maduna ala benye tro le subo kakema wo panyago mi ga subo yeto na ne bubu areka jio no ka gbulo mele no lente yo subo ele fofofo subo le mosi amonu kakama sema dibale ke aka subo kakena ka ma gbulo no enyebe no kai ma wo gbulo ma wo le gbulo lo nyama na nyekplo be mi subo ye to ye vi Kristo ji Kristo ma ikana va kunami yika va komia ponu fo gba odua aba mi subo ye toji kanu kata olebe miamia ba miano Kristo subo le mionto mi ohun famo nu kata olebe mi agrobe Kristo subo la miano won to mionto mi odidi nu ndi erokode ma gbo na owo to do like na le Ewenyigba TV pombala wo subo ka subo na la nyama chitro dan tiyo kakwaji ma dem no ba ni e ba khla mo se pa gban le veliama atawa ma blavama pupi gba masara tolia ma wo be mi ga subo na na kakpere ye tiyo ala be ma wo va nwe nye aga iji globala ye to ye fi Kristo na mi be mi subo Kristo na ayeye reka fa gbovava yo ga iji ba amaseme ka subo tro amaseme ka subo voduade amaseme ka wonana subo nye mami watanya nbubu ade yikebenye Kristo la amamala mala ye subo mu mawuye wo akwese mawuye vanu mawuye portal ni ka ogbulo a yo leba na o jilada kemele yika aglobe ye via me vole teka na edeme yo masie tonu na yo ye no via so eto yika sie tonu ya wa beje chichito yo mu ni gramo grona be abosamu amawu ko we it is true Lucifer Bible agbele mawuye we pepepe kaka trito tamawu dasloma ontine ta agbala sofa gbekoti ma grona be subo le vovovo aka nacho yes mawu ikana ba yenya mana na trosubolo wala chifom la nya oba mawu sogboli sa kiti katada mu otameke wasi platform it is true o debubu mawu nti oyo mawu gba kaka do grobo pochila ina na yo ngoliada do grobo pochila ni na yo gbogboara na yo gbogboara la manye chifogala la ni ne tamina nya gbulo nya tefie na duko mina nyana duko no asego ba Kristo mai kaponya glomila yekwe aduji abahaji jare globa Yesu adufia fi si ezona lego dola adufia hi kame ekataji sedeleti magadi o no binyo Kristo e kwa adufia la fi siafi subo de siade kama na la Kristo kwa adufia subo mawu gbagbala to Kristo ji akama ipa man do anu ani kulo shalom peace.